So on continue biang ya kanika jingkai. Kalak mendekut again and again nakadaw ba had not a better nonggum ki tiada pudi biang pudi ban record using it whatever God has provided me. They tang it's came up long distracted by kini ki ching ki bang adon kom ta duai ba kani kubor kan posisi skor kita ki sliang terang ek tiem ka jong blai kan ko to ne biang mentang ai mene ka to ka video ko meneng kong ka bade ba illustrations kom ba kom kalong kum ka tu ko do kha ka bla kha ka ba impo aquarium mangiru la kha yang iha ka aquarium jong ka pop not the reality is ngile pop namar bangi de ginong pom ngile pop namar bangi de ginong pop. Stealing does not make us a thief. We steal because we are by nature thieves. Kanika hurt singa namar ba ka penprano ikajing sorong kakadonut kajing im kajonga ngas ngotu bangalong bring pop don chikamen kajing ngton ra jong ai kajing bamman ha kamat jong ublay ngadai betu briu bla yap. Just a cemetery. Spiritual dead man, no hope. Mdan jeng kermen ha kamat jong ublay uba imba uba khoy. And nakadaga daw, I need the mercy of God. Ngadong kam nega is nega jong ublay. Likewise, I hope that you do the same. Because apart from the grace na kajing ay because kajing you are dead and sin by nature. You are children of wrath. You deserve hell. There's nothing else that you deserve. Nothing else that we deserve from the most holy God except judgment and condemnation. Then how blay un page yung ka cemetery, all dead people alive and kibidang imba kita kibila yapro la da klemo Christ. There's only 3 words that can be expressed: dead in sin. Kamat jang blay ubakoy baru ba im. Then how bang ipetch ka pertay klemo Christ long kabam dunjing kerban. That is why we need to preach the gospel, the only answer for the entire world is the gospel of Christ. Nilayap magapop badaga jiring kang. The things that can save us. Kataga balam paniming kam de ka spa, kam de ka kerdan, kam de ka no. The gospel ka jongublay. The gospel of God is the gospel of God, the gospel of Christ is the power of God. Ban penim yangi. Kung tao Paul, haga jing yalam ka jong mensim, ka jing malam yung mensim yung leban to in ka city. Kawan ka download ka jong ublay na mo de ublay to in ka city lang bau Paul. Usdang nang kong man pen ka condition jong ka jing im ka jongi. Kanang bo ubriw unlong desperate need undon kam shisha ka taka diwan grace. Ka jing I blay but ka jing isen a blay ka jing im ka jongu. Ubriw layam, lani heka do, lani heka menstream, umla banleyay dala ka bor ka jang u banchna ya kataka jing imba thamai haka menstream jang u. That man cannot do much in their own strength to create new life in their spirit banchna bantau thamai. Ya kataka menstream ka jong kikimla dalilay because we are dead ngilayap. Long thi kum tu beriu belayap. Pin iu umlasuk ban kren, umlasuk ban ya, umlasuk ban rekhe, umlasuk ban bam, umlasuk ban ley balay ka jubam ka dei ba ulayap. Tu kum ta mangiru da klemu Chris, klem ka jipan em ka jangu ka jingim ka jangi, ngilong layap ha ka man sim. Na kata ka daung ngim don bon na la di ban pen em ye la di. Someone need to do that for us. Dan mano bah ban ley ka tayangi, dei pastor, dei ka no ka balang dei blay. You must understand, nobody can save you except Christ can save you. If you miss this point, you will miss your eternity.
Lakai Ephesians kan ika pada day like that kind of a little angel. Innocent no. Lakai piringkat baka pop jung Adam, that's why you are dead. No, that baby, small baby. Peterบอกini baby is so cute. No, it ain't cute. Pwede ka to ka angry cry at the early. Di jengyam bitar demanding angry cry. Hapor badang katang ka to ka diblay lapan pau. Ya kata ka jinglong tenrai wadam hai. So depraved we are. Nyalong gibelat snail bam dan jengkermen show. That only the mercy of God, but tang ublehi, ubala ban le kamba ban penemingi. Ban penemingi. Kakentin yap. Hagani ka benta kawan na kating Greek negros. Kabang iyo kakentin English necropsy. Kabamot kayap kakamet kam don shoot ikajengim. Nane body derived of life kam don shoot ikajengim. But hagani ka benta na ka Ephesus. Kajingmot jong kapat figuratively, kajingmot jong ka yap hangni kamo ka tau sa kajinglong ka bakan jamin sim. Ba kita baro kiba klem ukris klem kajing panem ukris haki. Kimla dalilay baniyo ya kata kajing im jong kajinget daladehi. Kimla dead. Kan mau yap la yap kimla. A lost man, ubriu uba empat yo jing panim, uba ka grace ka jong ublay, kampat encounter ka jing im ka jong ubriu uba, ka jipriu ka jing ngai na dek tang ma uyap kan jamin sim, and he is eternally dead, ula yap lupa bam jukut, dek tang ma usupang hang ni barang tai, and he is dead eternally. Kapop kala-kalalong kata kajing pangkan sar. Kapan bam du yengi landang ipai sebelah. Landang impai sebelah kan bam du yengi. Syaki bam jukut. Ubriu belayap haka jinglong ka bakan jamin sema kapop. Udon ha kata ka state of separation. Udon ha kata ka state jong kajing punya khawat na ublay. Bat na kajing im ka jong Remember. Lapenya khawat yengi na ublay na marki pop ki jongi. Eternally dead. There's only one way that we can do for our eternity. Plead for the mercy of Christ. Turn to Him and trust Him with all your heart. Hakata ka ay ka bo ulale halo ka dingfna namar jong abat namar jong pi. Education cannot save you. The world cannot save you. No saint on this earth can save you except Christ and on what He has done on the cross. That is the only answer to our spiritual condition. You must understand you are dead. Dan atali kimak hakajing im jong ubriu belayap hakajing long kabakan jam si. Corruption kabaningkong lapuot. But importance don bor. Pot ba don bor. Nakata-katao Paul, usom me kani, kung mga puli man ne, na kiti sa kinong room lang basan, dako ka bakal kabuong kom ni, na makumta ken kat kumbana, uway ubriw ka pop, kalabasot siya, ka portay, bada kata ka pop, ka jingyap, barkumta, kata ka jingyap, kalawan ha, makibriw baropar, na baro kilale pop. Usalaman, ubatay, ia kini kadur jong kacing put bam don jing kermen jong ubriu belayap. Haka Ecclesiastes nong ga bakandai dok ka basawang kom ni. Nabaya uta ubalapin yeso. Bar kiba baro don kacing kermen. Namar la ukseu uba banya using ubayap. Namar lang la ukseu uba banya using ubayap.
Tang bangan ong ye pi ye gani gawe. Lada kremu Chris. Dang lau Lazarus. Ubadap na kita jaw na kli hakajat banyo ruspa. Ubapa le pahu pahai halakas sengi. Nong biang. Ada kremu Chris dang lau Lazarus. Ubadap daw to jaw na kli hakajat kakumulukas kan runong banya utu ruspa. Uba empahu pahai halagas sengi. Hindi ka bakun jong ukade hadujok ding. Better a dog that is alive than a dead lion. Dang lauk sa uba embanyu sing ubalayap. Oh, Jisu itu lupa ikut ni. Now you are this longer besan dengan kau kebaat pusan. Itu lupa ikut jangan tenrai ikut jangan Jisu ni ongkom ni. San arfusan. Itu lupa. Sisa ngong api. Baka pol kanja. Baka long mentaken haba. Kibayap kinyo sngew. Ye kajing perta. Gajong ukun. Blay ti kita besngew kinyo im. Turn to Christ. If you know you're dead spiritually. Lafitip ba pikit ikapop ka original sin ka jang Adam. Happy. Pitip ba you are born in sin and trespasses. You walk around anywhere, everywhere. Pikit kandung ni ikapop pila ba long bru ba kat you ba kaya. Pila ba ni bru ba pat pila ba nong ngam pat you les ni menuru. Kumalay lang kita giway. Yet pikeri kani ka jinglong tan rayo Adam happy. Bang idang kam ban lat na kani. The only solution. Turn to Christ. Kita gip kagerpat yo try wong nganam kan tat na ikisyabar. Ngan panem yiki. Ngan ay ka jing embam chukut. Baran dan mano balaban kini kan tet yaki nakakati. Kajong blay. Do you understand? Hatapi singong tu ni yakini kajing sisya. Kakentin pop bajireng kang, kakentin jeneng kang gawan na kakentin Greek. Parap toma. Kabamut kamno nganam pelut porang ni kan dia kawan kakentin Greek parap toma. Kani kentin parap toma kawan na ki atali ki kentin Greek. Para kamut asay antapipto kamut fall. Kamu parap toma. Kamu ni. Kamu a deviation from living. Kaba kinriya no anak eke kaba im. Wat abalapan pao. Ya kalenti kaba day. Bangin ya. Babangin im. Kani kalenti kaba. Lapan i bangin ya. Bangin im. Hindi kinriya no anak kani kalenti kaba day. In a way. Deviation from the truth. Kajing kinriya no na kajing sisya. That is trespasses. Gikinriya no boundary. Ubaw blay ulabu yang ibang idiban niya. Trespasses. Of course, ngin kinriya na ka boundary bubli labu yung balay. Because we are being imprisoned. Hemmed from all sides. Sin, the devil, the world, and the flesh. Of course. Kapopat kamu pop kadai kajing pen keno. Ya kata ka jinglong. A violation, any violation kajing pen keno. Ya kata ka jinglong ka bakut ka jong oblay. Kawan na katingrik hamartia. Kabamut miss the target. Ni miss ka target. Miss the mark. Baka jika original meaning jong ka kamut. Sin kamut. Missing God's standard. Baka room kalong balay kada koi ka baat fulai ka batay kendiat ikan ikan benta kamu pop kada kata kajing hapno ya kaman penon burom ya oblay. Sin is a failure to glorify God. Kalaban day ka bangi kren kalaban day ka bangi perkat kalaban day ka ba ka komplan ka jongi ka ba meet ka ba yakan du ka ba meet ang no. Ya kata ka jinglong bajanay. Kajong blay. So where's our room? Sanungin ri. Hangnungin pingsan. Where? Tell me. Give me a single dot
from the text that prove favor dan judgment. Itu yang nga text is single dot. Kapan yang bang deserve ya favor banyak judgment. We don't deserve favor. We don't deserve heaven. We deserve the wrath and the judgment of God. Ngitip ya kani kawai. We all have trespasses God. We all have sins against God. Violations of the holy character of God. Ngitip ya kani. In action, in thinkings, in our plan. Ngitip badala kajong kabor kajong we don't meet that perfection standard of God. We ngimla ban poi siya katong. Ngimla. That is why it is a bad news. It is a bad news indeed. Kadai ka kubor kabas news siya. Kajing rengkang bagapop kay ram ningi siya kajing penrem. Na kata daw la thok nang ngi kachiti baknang bau briu undon kam ye kajing mabe. Udon kam ya kajing mabe. Nama utip baka pop bat kajing kang kaya lam sya kajing yap bam jukut. Henry kajing penim kawan na ukris. Kajing emba tamai kawan na ukris. Kajing mabe kawan na ukris. Totally depraved. Kajing snew dan jing kermensyu. Kamot ba? Ngiyak penyap beriulut barok. Kamot bang ietu urut baro? Kamot bang khampa mga bani utay khamsniu bani nga? Habang totally depraved. Kamot Kamot ubriu daladehi donshu kajingla naladi. To work for their own salvation bantre nakabanta kajing panim yelade. Nakapop na kajing chatayam rao, kajing baman jang kapop. Namangitip ha. Nakakting ka jang ublay. Bau briu bakan jado umlaman sa utu iki bakan jamin sim. Habang we are dead in sin, kamot we cannot save ourselves. Ngim lasu ban penim daladi, we are in incapability. Ngim lasu. Ngim don borshu daladi, banle ya kanu ka ba kenjaman stream ngintre ban penim yaladi. We are without hope. We cannot save ourselves. Kata kadai kamon kajing bam dan jing kermensu ka jong. Ubriu bam pat ji panyak briu baru briu panyak briu. We are on the same side. Kasulong ba? He kill, I don't kill. Hindi, the testimony of our life. Barong isoto ba? Ni don hai kajuhi karensan. Ada klemu Chris, we are dead in sin. Ngilong kikunyo adamu banengkong, and that is why ni kit ikajing yap jang kopop hangi, and that is why ni don hai kata kajing bishar kajang uble, all of us together. Amti bakano ka kong uble bishar engi. Hangit skambon bishar engi. On the total rejection of the gospel. Hai kajing kan tait no kajongi ya ka gospel kaba ula pen pau shena. Banlong ka jubab na ka benta kajing bamdon jing karban kajongi. We are on the same boat. Me and the murderer in jail. Mangabaw tu bapanyak beriyo po jail. We are on the same boat. We carry Adam's sins everywhere. Kapop kalak capture load kalak korap yaki mind ki jongi, yaki emotion ki jongi, yaki mon ki jongi, yaki intellect ki jongi. Our conscience kapop kalabam kruin load nadong shadong. Dan syuk kawai ka cakap kapop kampam kruin nangi labam kruin load nadong shadong. Karum long ban riu ka ong all unbelievers baro ki briu ki ban pat yo jing penim.
Kidon ha kastir jong ka jing sya tem rao bat ring rao jong ka bor jong ka pop. Na kata ka daw Jisu declare ya kani. Nau Yohanes kalong ka bapra. Ngan puli syapi. Hai ka dekot ka balai pusau. U Jisu le tua kisisya jang ka ong pi bau beri baro ubay le ka pop. Ulong rao jong ka pop. Ngan penkut ya kada khot ka baning kong na kabang we commit sin because we are born sinners in Adam. Ni le pop na malakha kum kinong pop hau Adam. We are all born with the sin virus. Lakha yang i daw virus sengkat u virus jong ka pop. We are all born with sin virus.